Adigan sentawa hai nampak panik lagi Sri Ajay Edward Sandi ini Saudara Presiden Indian Gota Sansad Tufan Total Kalbat Kedaya Berkewanan Pega. Phải cái kia buka tiền à con. Thì bây giờ ông cứ tay. Sao làm rồi? Mày cứ được à? Mày cứ được tiếp lên. Bố làm rồi tao hết rồi. Bố anh mà sao mà thế này? TV. Đến TV đã phát mình. Bên thân tới. Mày làm là xanh mày chẳng. Mày phải đây, mày cứ Thank you. Kulum Kha. Namaste. Jai Hind. To all the dignitaries all the way from Nagaland, Manipur, we have come together today by supplication, senior leadership. Babuga, Maharaja, my good friend Pradeep, I thank him that he is taking this big step to unite people in the Northeast. ये भारत देश में हम लोग छोटा होने से दिल्ली हम लोग का देश और दूर और हम लोग का सुनवाई हम लोग का आइडेंटिटी हम लोग का जमीन का अधिकार हम लोग का लैंग्वेज नहीं सुनेगा दूर हो गया लेकिन एक नॉर्थ ईस्ट आने वाला दिन में